أتذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ya Rabbi Alamin, okulgan kasiyetli Kur'an'ın hurmatından payda bulgan soğupturdu. Adam aleyhisselamdan başlap akırkı paygambar, iki alamdan çırağı olgan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e çeyinki ötkün paygambarlardan, aziz Mevlana, momun musulmanlardan, uşul yerde omin dep alakan jayıp oturgan momun musulmanlardan ötüp ketken ata-babalarыбыз, bizden dua ümit etip жатқан жалпы momun musulman marhum jana marhumalardan, oşolorдун katarlarında mezgilsiz Allah'tan bergen sulusu tügönüp, özü bergen özü algan Altınbek oğlu Ümit İnivist'in ruhuna bağışladık Allah'ım. Ümit İnivist'in bilip bilbey bu dünyada bendeçilik menen ketirgen kata gemçiliklerin günelerin özün geçirip al dünyada öz rahmatını algın. Sorak savalların jengil kılgın ya Rabbi alamin. Kıyamet günü süyüklü paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem paygambarımızın şefaatlerini nasip bulup özün süygen pendelerine dayardıgan Firdavs cennetinden orun alıp tüvelüktüğü yaşaolarında ata-eneleri menen, bir tuğanları menen, jakın sanalaşları menen, Allah süyüktüğü bolgan pendelerine dayardalgan Firdavs beyişinde joluguşulardan nasip etken bolsun. Amin. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar bi rahmetike ya. Amin.